I may know a casse a dear a year bema Twene Jonas and an who akoka a jemwa and nessa. I was your for Mobekayan and say and some more at the Rudona and I saw woman a day a go yenia bema ye so and I'm in Senkaya or Hokasaye Eddie Etia or Tekokoso a ye papa or say Tutu the second any a biomuso na him for one more aka a chwe Nina efa galanse who answers my mampenny his excellency nanado dankwa ekufo ado ayena dwese wo hwe na wakon edi afri wo mayi emu na ebusuafo no eho ama ne bono ena chese ma ne ye nanado mpanifo wapa wo mo se wo mo enhwe na wo mo emusa ahemfo ne kwan befa so a wo mo ebetimi ahwe amasa galamse yi eto etimi etwa no mkokopie mo ewo otumfo Osei Tutu akache ema chese wo no so ede ne nsem etudwa na ebra wo kasa no o magana fo ni wiasa fa na nyina ehun se ye mampanimpanifo ni bi eba ne wonum na wo mo bebe ka kire ni se de wo matro e wo bepa so no eno e na won hwe na won kana no so ede ne nsem etu edwa ka kire wo mo se even edwabo a wafre wo mo anase wo mo matwa hia e wo honum no krampo no ye yi mo 30% krampo no e ka galamse no enwo enu nti no wo mo enhwe na wo mo ensesam free wo mo edin ma wo mo eye ho na no mo betimi abo ama wo kon no etimi akọ eso na eno na Twene Jonas emuni ya neti kokum se adentina ye papa otumfo wantimi ambobo edin se nipa sumesi ana wo bentin wo ye galamse se ni ti se enu nti wo mo enhwe na wo mo enye de enkanti no ena odi tu just wo di wo mo ho eyaw ene ni wo di ahemfo no dodo na atemo enso na se de esanse ye ma ye papa ye otumfo wo no ena edi ahemfo ni nyina eso na hinie ye hwe ya asantimemo na hinie ena eso epa eye ntina chese wudi na hemfo enketo ani biatama na chese wono mum ena wo pe ede aye no enu tino ma eno enam so much chese duabo ahodo a circulate wo social media so too much ye de eba ebebe so mo na me ne wo kasa ye nso so eka ho no ye ankasa ye papa wo no wo ye chief ede ema enkwanta kase ebiem so ye otumfo brempon na boachi yam ye abobio ono so ede ensem ebebetu edwa echiremu ese se ye nua ma Twene Jonas enim de eye ede ema na one start na one active fast crab because de keka ekono one hwe yi a na nie waye den we bebi a wodi niti ebekwa kwakwahye no esanse sikadwa kofi na nkasa krampo no so obi ani na ndili a sikadwa kofi no ene no ebedili na woni presenter ne kase no busa mpo se wo mo embusa Twene Jonas se wotimi eda mpo dia because abrante ne na afri eye ne nchen a chese nya de so wotimi eda na eno ena ma ne de Twene Jonas eso aba be reply o de ne nsama batudwa wo kiremu a wo mo nsu ne ho se ne wo mbra me patcho no no mbo mkrampo no ka asem numpo no wonsuro na ya baba besura ma no aba be yem ebe twampa agba ma ya baba benya osa wo mo yare a wo no do be ka chom se wo mo eyare se wo magimi nsusu a wo be koso aka esanse wo no dia asem no kro huni se ye nto se bi na mo ngotie ne nsem no ne ba ya to aso Mememfa ho medi mate opa munni abro I'm going to blast you mememfa ho ni obi jimi enti wa wo si usuro bi a ya mu hyehye se makodi obi atemesrew wonya wo sa ye wa na wo jimi no anya wo sa ema oyem bi anhyehye kwasia me America asem no kura me yam hyehye me na wo awutie na ya mbashi omagimi nipa wa jimi no no nim ne ho si wa jimi wo reason ade ba bechi wo de ba betata Jonas a reason say Jonas say ye wadwuma ya o se be betata we nyansani every 1 minute be aban ba sinam e wo heaven asia wo ye ohene na asase ye tu galamse wo so nsuo ni nyina ase ani ko taxi ya e bai ni kala kra e white che wa nsuo ai na momentum na nsuo ani ya yellow ko no wajimi say na me ka che wo se jimi na mo munya galamse na wo se odi ohene atem na ohene ben na woni mi nyansa wo be hwese ye ntwen ye mani ni krom nsuo nyina ansa na ohene no I'm sorry you are sick. I gotta tell you,
eti ohene bi a involved in galamsey bia omo se Ghana nsu a woman wa fe ukromfo nya nsu num bia ohene kro ye kwasia. I'm telling you, anya fe na beto se bibia wagimi we yare, you are sick, you are ill. Ohene bia the whole country wa koton assassin. I'm here to galamsey every 1 minute bia by mas wa wadi animu every 1 minute bia by mas. I'm here sensual every 1 minute be by mass. Having them chacho every 1 minute. Can be a channel. I'm here this sensual nipa manyan suonum. Sao heneno, wouldn't mean answer what Jimmy. And to where become crum hinibia for Quasiaco and men found to mean Tiano Graph with Jimmy. We yare or Henacron, we yare, I'm telling you. I had dear Massa Umenya, a Nananomia Sramia Pamacho be at you. May bow so straight into obedience and answer our fumo. Said by ya, me mouse. So I'm telling you, why Jimmy be me the bem mount straightforward. Tiako for I don't know what me, I must send him an note here. On my instruction, more be and she excavator be a bio. Na abusuafo said de yenua bema Twene Jonas enso so ensem ode ababetu edwa na kese wono de won show yi any sign of a remorsefulness bi a kese bi a wanu ne ho wode o kan ye ne ho na wo ne se bi a ne nkasa ye no ankoye no de bi this time around crampo no aya na adwen so nipa no kro yare kro be ka chen so yare aden enti se ade enkoye na se nyoma entumi ensipi na se mpanifo o entimi enhwe enka na so wono ede o ye ganani na so so wonti krom ha no hwe de nyoma ekona so obeka enu nti eni kwan se wo ka ana na no na dodo na eka se we die ye Twene Jonas one hwe na won twetwe ne nsem no ensan na won bra no meme patcho at least one onye voice de o ye ne video na no won patcho na ene no ano no asem enkonko de din odo se wa ka de ne de na so so o de be patcho wa chopa wo we ensesa hwe emma eye enti wunim dia na wo bibia eso na ene asem enkonko de because dia abo no krampo na ya bro no krampo no eye adri emu na ebiem nso so no na nanom nso so anase wo mo moteti nkonya so no so no de wa mama ye ni pefe mu ama wa hunu se ade we na wo ye ede etia wo no nso so be ye den wa hunu enu nti nso onim de yama na wo mbra abonte no me patcho ne no na dodo na nso e ka se wona wa ama me patcho bia because e ya de a ekoso ye nso e se ye no ma enkoye enti sa ahemfo no enhwe na wo munye bibi mfa ho na so wo beka na enu nti no so wo mo be ye wo madwen so wo mo beku ede etia no ede a na kese Ghana ye pasem esura asem na kese mampani krampo no wonya ekon na wo se wo ko galamsey because wo ko galamsey na wo bi bo awa ma kese nkofo a wo hu ne se wo mo so ka ho bi ebe ma galamsey no wo mo ejai no wo tia na se wo tia wo mo ama wo mo ejai na se nu nti no wo beka se ye wo mra me patcho wo ne nse nka ye ho dia ene na wo no amunu wonja galamsey kun no ekon ye hu ne se ye pe ye tibia ne se de yetimu na wo busuafo wo hwe se de ensem no ekọ wetie ye Twene Jonas nsem no ena ye na nanso so de o de beba ye so mekenkan e de echom no mo nso so mate eye ebi sei na wo hu no esi efa Twene Jonas still wo mra me patcho anase won forget to say de ebinum e kan wadwenche no fa bra ebetu edwa e otu magin h comment section like the videos na share e all the social media platform eso me din e de equia sikapa that's ne ye besane di ehia ebi makra